Hinikap ko ti jacket ko ta nagpudot. Ha, nagpudot ka talaga. Yasakak ni umunag. So ti wish da kan ni kamyan ni kami akan ni Liam kahit da posa kami kano. Dito karton nga dito no. Kayat dati kayat nga agpadawat idisuda lang ay dito ayan ti igit ti kalsa. Ito jay hotel tom jay iti mapanan mi. Hello. Magandang hapon sa inyo. So ngayon ang gagawin natin mag Ilocano challenge tayo. May mga nag-request na gusto nila ng vlog na Ilocano lang salita ko. Kaya ay na ni Liam nagadayon oh. Timununan ang kun nga makita. Mapan kami man jay ayan ti playground. Playground ito ayan ti kasla park, dakdakkel nga park. Mas los? Miso shrine. Ta dati kasabat mi nga kay ayam na kay ayam na jay kindergarten. Hello. Tako na nga kayat na nga da kay ayam na sunga. Tinex ako na jay nanang jay kay ayam na nga di ay. Tatag sabat kami. Meta. Napintas mat lang initan na oh. Ay na. Nanto nagpudot 20 degrees kat fall. Nagmayat. O ni Liam naka-roller. Kung nag-bike kami nga Madina. Kung na nga magnaaka no. Isuna naka-roller mo. So jetzt kannst du mich filmen. Ja, ich meine dich. Video na kano siyak mo nga nag-roller. Ah, sige. Nag-roller ako. Du musst mich filmen. Ja. Ich gehe hinterher, okay? Ja. Du musst gerade, nicht so wackeln, okay? Ja. Soll ich nah oder nicht weit? Mama. Nah. Ich mach nah. Hallo, hallo. Du musst sagen, die Mama Agro-Roller. Die Mama roller. Tapos siya ag-vlog ako. Du musst sagen, siya ag-vlog ako. Sakit ak blakat. Daytoy. Asuti ko nada nga hotel tour. Daytoy ti kangatuan nga building dito yung Augsburg. Tapos ti likod na gayam daytoy, likod na daytoy hotel tom. Iso je park nga mapanan mi. Nga kasla nga small, kasla basit nga forest. Ada nakita ni Liam nga pusa, oh. Meow. Ay na ni Liam, kay kaya't na ti pusa. Kaya du magst Katze, gell, Liam? Nein, na. Was ist Pusa? Pusa, Katze. Pusa, Katze. Isupi man ti kay kaya't na pusa. Sie leckt. Isu ti wish da kan ni kamyan ni kami akan ni Liam kahit da pusa kami kano. Ngam narigat ti agkapusa tao mo ti rumoranda dagi ja pusa dada lang ja uneg ti apartment. Awan niya ti rumoranda nga agwayaan da. Isu nga ko namin nga haan. Oh, Mann, diese Kätzchen laufen. Ja, süß ke. Nag-cute ka no ja pusa. So ano da makita na nga pusa dito ruar. Apan na observen, apan na naggugunan. Nagpudot yan, nagpuskol ti jacket ko. Katapos siguro madamdaman na mapudotan ako. Nagpaspas ni Liam, so kailangan humabulak. Kita nyo dito oh. Sauer auf den Stein. Nalabaga dagi dyan. Bulbulong. Tanog po dito dyan normal oh. Nakita mo kat agsuksok at kulay nan. Tapos agbalinto nga red. Hanggang maikat to amin nun dagiti bulong. No winter maikat amin nun. Niada kami dito yung crossing. Hier ist immer Sitzen. Ito'y hotel tom iti mapanan mi. Kasi ti
park. So, Liam, orayan ning ag green tea lights. Cute mo ting kastada ti nga deco nga kunti balon kitang tema na masilig tayo madamdan ni deco da nga balon. Ja, da ist eine runtergefallen. Ja. Natinag siguro dahil may isa. Für die Joanna? Okay. Aja, ito'y kami nga mapan. Ito'y. Hinikat ko ti jacket ko ta nagpudot. Nagpudot ka talaga. Dahito yung matlikod ko. Dahito eh. Ito eh. Eskwilaan dahito eh. Eskwilaan ti grade 1 to 4. So ti elementary dito eh. Grade 1 to 4. Ni, napananan nga daily ang mga di. Asidag tayo ngam dito hotel tom oh. Joy! Diyan baba na dito. Ito baba. Hotel hanggang amo pa no nga floor. Diyan nga to apartments. Liam, aufpassen. Okay. Sige Liam. Ito yung agpaunogan dyan park. Dito eh. Dito nga banda, playground doon. Nagpaunag pa ijay. Ijay mot. Agpaapan diya dakkel nga kasla playground ti park mot. At ipakita ka niya yun. Ito masidag kami. Liam, wir gehen mal zu diesem großen Bereich. Hier, Liam, wo die Wiese ist. Gehen wir mal kurz. Ich will nur hier auf dem Video zeigen, okay? Daytoy fountain nga basit. No summer kon spring ada ti danong nga rumor ito kat mabel nga inuman niya. Ngam no tatan nga lumamin idependa ta bakag ag ice nga no nalamin unay ag ice. Oh dayto yan di agpa ayan ti ruruot nga banda. Ada ti moton di kasabat ni. Nakatugaw da diyan ti bank, diyan ti pagtugawan. Yo nagpintas tagi diya bulong oh. Yellow. Ito diya park. Kita niyo oh. May sanga dandelion. Nagado nga bulong nga natin nagado nga bulong. Nakalkalbuan dagi di kayo. Nagunag pa yun oh. Sakak ni. Umunag. Kasla nga snow ng bulong laeng. Nag-awid kami tani, malamon, hanto mabisin kami, hanto no bigat. Pa nagtatrabaho man, so nga masapat tayo nga maturog. Dati nakita ni Liam nga karton. Adat nakasulat. Oh, sowas hatte ich auch, haben wir auch im Kindergarten. Da, such dir aus, das sind schöne Bücher. Dito karton nga dito, no. Kayat dati kayat nga agpadawat, idisuda lang ay dito ayan ti igit ti kalsa. Kat mabalin nga alaan ti mangkayat. Kasi no ada ti libro ti uping. Stika. Hadan to ikarga nga sufashenken. Padawat kasi kaysa di ibuleng da. Zeig mal, wie das Idisuda na lang tatno dati mga. Sowas kenne ich. Das sind so ja gute Nachtgeschichten, glaube ich, ne? Was stand da? Hier? Vorlesegeschichte. Ja, nur das, oder?
Und dann, wollte ich noch das hier. Okay. Schön. Und dann wollte ich noch Sticker. Okay. Und dann war's es. Ni, dito yung adaman ng tiyag. Padawat ti libro. Wer ist das? Di Heidi. Heidi. Tapos adapay ti batbato, oh. Kennst du Heidi? Huh? Kennst du Heidi? Ja, die Geschichte kenne ich. Was macht die? Ni, nagadutin yawid ko, oh. Sumayat mo ta. No, dati handa nga kasapulan. Handa nga basta nga ibuleng, idisuda lang jawar. Tapos alaan to timang kasapulan kasi handa nga basta nga gibulbul lang. Was ist? Newspaper. Hier, das war ein Briefkasten. Okay. Ang gawid din. Nakadaan kami. Met, medyo init na, oh. Construction dito, ayan mi tata. Mangantayon.